posao. Cijena koja se tada trebala platiti bila je jasna. Odlazak nekoliko i to poimenice poznatih ljudi sa političke i državne funkcije. Umjesto da se ona dostojanstveno plati i zasluženo plati, rukovodstvo je okrutno odrezalo svoju cijenu. Tu cijenu, to batinanje ovaj narod i ova radnička klasa nikad neće oprostiti. Slobodom Đukanovićem, slobodne Crne Gore i odmah će spada! Slobodnu Crnu Goru će ti slobodni izbori, najcrveni slavni prenos do vlada i to je jedini put. Kao otac, kao komšija, kao profesor, upućujem policiji jednu opomenu. Komšije, prijatelji, braćo, sugrađani, kumovi, pametno
štitove, bacite štitove, bacite štitove, bacite štitove. Ne štitite mafiju! Majku im je! Poštovani prijatelji, molimo vas da ne preduzimate nikakve individualne poteze. Pratit ćete instrukcije koje ćete dobijati od organizatora protesta. A policija će iz sekunda u sekundu vidjeti da je kraj. Poštovani prijatelji, ovdje je narod, a preko puta naroda je Narodna skupština. Zato policija otpusti narodne poslanike da uđu u Narodnu skupštinu. Pozivam narod da ostane miran i da ostane dok ne popuje trebalo. Materi jebem, bre. Kriminalci jedno. Stani. Gdje stani? Vidiš, evo policija. Što snimaš, što? And free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Fight against that? No! We will run! And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!